Aka ni akarere kari gutumbagira mu buryo butigeze buba ahantu ariho hose. Aka ni akarere gacumbikiye umutungo kamere winjiza amadovize buri segonda. Amahoteli y'icyitegererezo ugeramo ukagira ngo ugeze muri paradizo yinjiza amamiliyari y'amadolari ku buryo ba nyirayo babishatse bagereka akaguru ku kandi akabatunga hamwe n'igisekuruza cyabo kizakurikiraho. Aka ni akarere kari mu majyaruguru y'u Rwanda, kari ku buso bwa kilometero kari 530, kagaturwa n'abaturage barenga 470. Aka ni akarere ka Musanze mu mwaka 2050. Tuzaba tuvuga indi nkuru, ariko se turavuga twari twabona. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi ngiye kugutembereza mu mishinga idasanzwe igiye guhindura akarere ka Musanze. Nyine muri make ngiye kukubwira ishusho ya Musanze mu mwaka 2050. Birashoboka ko wigeze kuva iwanyu kera iyo mu cyaro cya kure ugasubirayo nka nyuma y'imyaka runaka ukayoba kubera uburyo hahindutsemo. Uyu munsi hari ahantu hari ubwatsi butoshye cyane inka yose yakwifuza, ariko ubu hakaba habubatswe ibikorwa remezo. Uko imyaka irushaho kwirukanka ni nako abantu bagenda bahindura isi mu buryo budasanzwe. Kaze neza muri Musanze 2050. Nyuma y'imyaka 25 iri imbere, Musanze izaba imeze ite? Bahaye ikaze ku muyoboro Marimaka n'Impuha, aho amateka agoretse agororoka, ukuri nyako n'ibinyoma mwabeshywe mutabizi byose bijyabona. Bahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye ndi Penori muvandimwe. Niba ari ubwa mbere dukurikiye turakwishimiye. Nanone ikaze. Ubukerarugendo bwihariye 9.8% by'umusaruro mbumbe w'u Rwanda 2024, ndetse byitezwe ko uruhare rwabwo ruzakomeza kwiyongera. Akarere kazwiho ubukerarugendo ka Musanze gafitemo uruhare rukomeye kuko gasurwa n'abakunzi benshi b'ibyiza nyaburanga by'igihugu birimo ingagi zo mu misozi miremire zihuruza amahanga. Leta y'u Rwanda ifite intego yo kubaka muri aka karere ibikorwa remezo byinshi bishingiye ku bukerarugendo ndetse n'iterambere ry'ubukungu bushingiye ahanini ku bucuruzi, kugira ngo kazabe Igicumbi gihamye cy'ubukerarugendo ku rwego rw'igihugu. Ibi bizaba byiyongera kuri hoteli ziri ku rwego mpuzamahanga nka Wilderness Bisate, Wilderness Bisabyinyo, Sangita Kwitonda Lodge, One and Only Gorillas Nest na Amakoro Songa Lodge zirere munsi y'ibirunga, n'izindi ziri mu mujyi rwagati nka Fatima Hotel, Classic Hotel, Virunga Hotel na Hotel Muhabura. Bivuze ko niba ugeze Musanze uyu munsi ukazasubirayo mu myaka 25, uzasanga umujyi w'akarere kabarizwamo pariki y'igihugu y'ibirunga warabaye nk'imwe benshi bifuza guturamo i Burayi na Amerika. Kugira ngo Musanze izatere imbere kuri uru rwego, byasabye ko ipoganirizwa igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka kijyanye n'icyerekezo 2050 cyemezwa mu iteka rya Minisitiri nomero 006 akarongo kaberamye 25 akarongo kaberamye 10 akarongo kaberamye TC ryo kuwa 28 z'ukwa 7 2025. Imishinga iteganyijwe akarere ka Musanze ishingiye ahanini ku guteza imbere urwego rw'ubukerarugendo rufitiye abaturage akamaro, ndetse no kubaka ibikorwa remezo bifasha abagatuye n'abagasura kubona serivisi bakenera mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Dore ishusho y'umujyi wa Musanze muri iki gihe. Ibyiza nyaburanga biri mu karere ka Musanze birimo parike y'igihugu y'ibirunga icumbikiye ingagi zo mu misozi miremire, ikiyaga cya Ruhondo, ishyamba rya Buhanga ryimikirwagamo abami riri ku buso bwa hegitari 31 n'ubuvumo bwa Musanze. Ikibuga cy'indege gito cya Musanze ni igikorwa remezo cy'ingenzi ku bakerarugendo basura ibyiza nyaburanga bitatse aka karere. Mu rwego rwo gufasha abakerarugendo kubigeraho biboroheye, hari gahunda yo kucyagura. Akarere ka Musanze kazaba gafite Ruhengeri Convention Center, inyubako izajya yakira inama zo ku rwego rw'igihugu na mpuzamahanga yunganira Kigali Convention Center iri mu mujyi wa Kigali. Ni Musanze hari ibitaro bimwe byo ku rwego rw'akarere, ibigo nderabuzima 17, amavuriro y'ibanze 32 yigenga. Leta y'u Rwanda iteganya kongera ibyo bikorwa remezo ku buryo muri 2050 hazaba hari ibitaro 2, buri murenge ukagira ibigo nderabuzima 2. Ikindi gikorwa remezo kidasanzwe ni Canopy Walkway mu birunga. Kimwe mu bishimisha abasura parike ya Nyungwe mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'u Rwanda ni ukugendera ku kiraro cyo mu kirere ureba munsi yawe inkende, inyoni n'ibiti byiza bibitatse. Byagaragaye ko mu basura parike y'igihugu y'ibirunga harimo abari mu zabukuru batoroherwa no kuzamuka imisozi yaho, ku buryo bakenera akabando cyangwa se bafashe ibikapu bakanabasindagiza. Ni muri urwo rwego hafashwe icyemezo cyo kuzahashyira inzira yo mu kirere cya Canopy Walkway mu birunga, izajya ifasha abakerarugendo gutembera iyi pariki bishimira kureba ibinyabuzima birimo ingagi, imbogo, inkende n'inkima. Undi mushinga udasanzwe ni Centre ya Byanga biteye imbere.
Santere ya Byangabo iherereye mu birometero 12 uvuye mu mujyi wa Musanze, ifite isoko riremwa cyane n'abaturuka mu karere ka Nyabihu na Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, bituma ryinjiriza cyane akarere ka Musanze. Iyi santere ya Byangabo iri ku rwego rw'umujyi muto, iri ku buso bwa hegitari 448 n'ibice 9, ikaba mu burengerazuba bw'umujyi wa Musanze. Izubakwamo agaciro hafi y'isoko mu rwego rwo kongera imirimo ihangwa. Bitewe n'abagana iyi santere byitezwe ko bazakomeza kwiyongera. Hari gahunda yo kwagura isoko ryayo, ndetse biteganyijwe ko hazubakwa gare izajya yakira abagenzi bakoresha umuhanda munini wa Musanze Rubavu. Byangabo izubakwamo site igezweho yo gushyiramo imyanda ituruka mu bikorwa by'ubucuruzi ndetse no mu baturage mu rwego rwo kuvugurura gahunda y'isuku mu mujyi. Muri 2050 ubutaka bungana na 56.8% bwo mu Byangabo buzaba ari ubwo guturaho, kandi hazaba hemerewe kubakwa inzu zirimo izigeretse ariko zitari ndende cyane. 10.3% buzaba ari ubw'ibikorwa rusange, 7.3% buzaba bugenewe ibikorwa by'ubuhinzi byo mu rwego rw'umujyi, 4.2% buzaharirwa amashyamba. Undi mushinga udasanzwe twakwitega ni Kinkware na Kampala Nyakinama. Santere ya Kinkware na Kampala zifite ubuso bwa hegitari 620, ziherereye mu birometero 7 uvuye mu mujyi wa Musanze rwagati. Niho hari ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, Rwanda Peace Academy, n'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro RP Musanze. Biteganyijwe ko izi santere ziri ku rwego rw'umujyi muto zizakomeza gutera imbere bitewe n'ibikorwa remezo bizirimo, ndetse n'imirimo ikorerwamo no mu bice bihegereye irimo ubucuruzi buciriritse, ubukorikori n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Kugira ngo ibikorwa byo muri izi santere bizarushaho kugenda neza, hazavugururwa umuhanda wa Musanze Nyakinama Vunga Janja, kandi zizubakwamo agaciro kagezweho hagamijwe gufasha abakora imirimo y'ubukorikori. Iteganya kuvugurura site y'ubukerarugendo ya Nkotsi na Bikara iherereye mu murenge wa Nkotsi, kugira ngo abayigana bazakomeze kuryoherwa na serivisi zihatangirwa, bishimira ibyiza nyaburanga bihatatse. Undi mushinga w'agatangaza ni umudugudu wa Cyahafi imbere y'ibirunga. Biteganyijwe ko mu mirenge 15 yose igize akarere ka Musanze hazubakwa imidugudu igezweho. Muri rusange hazubakwa inzu zizacumbikira imiryango 2,750, irimo 112,500 yo mu mujyi, 13,250 yo muri santere zunganira umujyi, n'75,000 mu byaro. Mu marembo y'ibirunga nka Sabyinyo hazubakwa umudugudu ugezweho wa Cyahafi uzacumbikira imiryango isanzwe hatuye, ndetse n'abandi bashobora kuhimukira. Hazaba hari inzu nziza zizaba zubatse mu buryo butandukanye nk'uko byagenze mu midugudu y'icyitegererezo yamaze kubakwa. Umudugudu wa Cyahafi uzaba ufite agace kahariwe ubucuruzi, ibikorwa remezo rusange nk'amashuri, mu rwego rwo kwegereza abaturage serivisi zose bakenera. Ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryakozwe muri 2022 ryagaragaje ko akarere ka Musanze kari gatuwe n'abaturage 1,426,522. Iteganyamibare igaragaza ko muri 2035 kazaba gatuwe n'abaturage 607,163, bagera ku 403 mu mwaka wa 2050. Ngayo nguko Musanze igiye guhindurwa mu mwaka wa 2050. Mbashimiye ko mwafashe umwanya wanyu mukatwumva. Uyu ni umuyoboro umara impaka n'imuha, aho amateka agoretse agororoka, ukuri nyako n'ibinyoma mwabeshywe mutabizi byose bijya habona. Iyi ni Imeze Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Niba ari ubwa mbere udukurikiye, turakwishimiye. Nje mwari muri kumva ndi Penweri Muvandimwe. Mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.